Teng oras anasaraka ang idatunak na pudno nga ayat inararapaap ku ama kadenak katakunay-nay kuting gatong palbiyak gayag ka nga inggit usak-sak lalaki kat agrugbab kaaring mot bitwen arumi matarimat sa bunga inggit pintas na panglumti aga diwara liwliwakin murmuray dagitoy mata inted na ka tinamar suwaka binuliken kaliwan-liwa kakibin ko amang bukir tinaragsak a pamilya bimteng aldaw a rik na ken puso agkay kaysa napudno a karingarod iyep kasta Teng oras anasaraka pangidatunak na pudno nga ayat inararapaap ku ama kadenak katakunay-nay kuting gatong palbiyak dayak ka nga inggit pusak-sak lalaki kat agrugbab kaaring mot bitwen arumi matarimat sa bunga inggit pintas na panglumti aga diwara liwliwakin murmuray dagitoy mata inted na ka tinamar suwaka binuliken kaliwan-liwa kakibin ko amang bukid tinaragsak a pamilya dimteng aldaw a rik na ken puso agkay kaysa napudno a karingarod iyep kasta tinamar suwaka binuliken kaliwan-liwa kakibin ko amang bukid tinaragsak a pamilya dimteng aldaw a rik na ken puso agkay kaysa napudno a karingarod iyep kasta napudno a karingarod iyep kasta